Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. Danes v moji družbi dr. Zdenko Trampuš. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Pozdravljam vas i vaše gledatelje. V vaši dentalni kliniki tam resnično najdemo en tak nenavaden pripetljaj. Hkrati vedno uvajate neke novosti, neke sodobne rešitve. Po drugi strani pa je to kraj, kjer resnično lahko začutimo, da se ljudje počutijo varne in da imajo tisti občutek, v dobrih rokah pravzaprav sem. Danes ste tukaj, da z nami podelite eno novost na vašem področju, ki je pravzaprav rešitev za vse tiste, ki so izgubili zobe in hkrati ne samo zobe, tudi kost. Že ste to reševali z zgornjim primerom, da se torej na to zgornjo kost, da se zadeve pripenjajo. Ja. Zdaj imate rešitev tudi za spodaj. Zaupajte nam kaj več o teh novodobnih, sodobnih implantih. Pa prije svega hvala vam na lijepom uvodu i pozdravnim riječima. Stvarno se dugo nismo vidjeli. Ja bi prije svega htio naglasiti da ste potpuno u pravu. Znači naša uža, to jest moja uža specijalizacija je vraćanje ljudima osmijeha, samozavesnosti i svega ostaloga na vrata organizma, a to su naša usta. U donjoj čeljusti pojavio se taj problem kako nadomjestiti fiksnim načinom zube kada vam nedostaje čeljusne kosti. I vratili smo se malo u prošlost i uz pomoć novih tehnologija, znači puno lakše, brže, jednostavnije, napravili novi pristup subperiostalnim implantatima koji dolaze na kost, ispod dlesni, ispod sluznice i pričvršćuju se sa šarafima za osteosintezu za vlastitu kost. Ti se implantati mogu obremeniti istočasno, tako kao i endoosealni implantati ako se radi o ozubljivanju kompletne čeljusti. Znači, to je samo nastavak priče All-on-4 o kojoj smo već pričali jako puno puta i došli do rješenja fiksnih zuba u samo nekoliko sati. Torej, gre za nov pristop. Najprej smo z vaše strani slišali za ta vse na 4 All-on-4, kjer je dejansko na 4 zgoren in spodnji del, se pravi 2. Danas bi mogli reći da je to All-on-X. All-on-X. Nije nužno da bude na 4, može biti na 4, na 5 ili na 6 implantata u ovisnosti o veličini čeljusti, području kosti, jer bitno je da zadovoljimo opterećenje površine. Da to bude kvalitetno za pacijenta dugoročno i da smo bez problema uz redovne kontrole, naravno, koje smo isto tako komunicirali, naš popularni monitoring koji ne zovemo mi to garancijom, nego jednostavno to radimo pro bono za naše pacijente kako bi život takvih jednih implantata i protetskih radova bio što duži, sa što manje problema. Torej, sliši se, da pravzaprav vi različnih metod prilagajate pacijentu, ne da se pacijent prilagaja tej metodam. Pa, apsolutno da. Jer ako vam dođe pacijent koji je kroz životni vijek izgubio ne samo zube, već i svoju čeljusnu kost, a ne možemo mu pristupiti nego individualno. Znači, ovaj implantat se dizajnira za svakog pacijenta ponaosob. Za taj implantat potrebno je pričekati nakon što se snimi CBCT snimak rentgenski. Treba napraviti temeljem njega dizajn kojeg šaljemo onda u tvornicu u Izrael da bi dobili kroz mjesec i pol do 2 implantat natrag baš za pacijenta. Znači, to je individualizirani pristup za pacijenta, za tu njegovu stranu. Ne može se koristiti na 2 ista pacijenta ili na istom pacijentu za drugu stranu. Ne možete koristiti jednostavno. Znači, to je personalizirano za tu stranu, za tu poziciju zuba točno nosača koji će biti nosač da li mosta, da li All-on-4 ili već čega. Jel? Tukaj lahko vidimo en tak rekvizit prikazni, tole je pa že kar tako kot zgleda zadeva v realnosti. Tako je. Znači u vašoj lijevoj ruci nalazi se jedan primjer baš za pacijenta
u nastavku nekakve trojke i četvorke nalazi se petka i šestka kao implantat koji će biti opterećen u budućnosti sa zubima. A u vašoj desnoj ruci je jedan ogledni primjer, didaktički model bih rekao kako to izgleda da se pacijentu može bolje objasniti, da mu se približi kako će on to funkcionirati, čistiti i sve ostalo. Jel? Kakšen je postopek? Vaša klinika je znana po tem, da pacijente resnično pomiri, odstrani strah, gledate na malenkosti, kot so vonj, ko pridejo ljudje tja in tudi v neki rahli sedaciji upravljate vse te postopke. Kako poteka tukaj? Apsolutno je primjenjivo i na tu vrstu implantata sve one radnje i protokoli koje upotrebljavamo već godinama i koje naši pacijenti, naši dragi ljudi iz Slovenije znaju dobro. Znači, nakon što smo izdijagnosticirali, ajmo reći, cijelu priču kroz rentgen, kroz klinički pregled i tako, znači pacijenta uvađamo u operativni dan kroz limfnu drenažu. To nam je prvi korak kako bi čovjeka opustili i kako bi metabolite, znači lijekove i sve ostalo, čim prije i lakše odstranili, kao i oteklinu po mogućnosti iz organizma, da se čim prije vratimo nekakvim svakodnevnim obavezama. Jel? Potom idemo u anesteziju, znači idemo u ordinaciju gdje nam naša tehničarka postavlja venski put i anesteziolog polako uvađa pacijenta u stanje polusna. To se stručno zove zavesna sedacija. Jel? Na taj način pacijent je u stanju spavanja, polusna, a opet je kontaktibilan i reagira kad ga se zamoli, kažem, molim vas otvorite jače usta, pacijent odreagira, otvori. Znači, ne boli ga ništa, dodatno se anestezira područje rada još lokalno, ali cijeli postupak je bez stresa, bez bolova, bez ikakvih problema i čovjek se na koncu konca probudi na neki način odmoran i spreman za danji oporavak. Kaj pa po samem postopku? Ponavadi ljudje sprašujejo, a to boli, kakšna je rehabilitacija? Pa danas u 21. stoljeću ništa ne treba boliti. Znači, mi možemo apsolutno, ako nas pacijent dobro posluša i ako slijedi sve naše medikamentozne upute, proći će mu apsolutno bez bolova. Znači, mi pacijenta prije svega intravenski suplementiramo kako bi prošao prvi dan apsolutno bez ikakvih problema. Savjetujemo ga da spava u određenom polusjedećem poziciji, da mu otok ne ide pod oko. Mi ga postoperativno, znači pacijenta, hladimo u kontroliranim uvjetima hilotermom. Znači, on ne smije biti hlađen sa nekakvim hladnim oblozima iz frizera, jer to uzrokuje limfnu stazu. Znači, stane limfa u tijelu, dođe oteklina. A i zato radimo između ostalog i limfnu drenažu kao predpripremu, da otvorimo limfne puteve, da ne dođe do te otekline koja nam je onda i uzrok boli, a i ružno izgleda. Torej, vaša klinika pravzaprav, ko tretira zobe, pravzaprav oziroma dlesni, pa ja bih rekao, mi tretiramo cijelo tijelo. Tako je, cijelo tijelo. Se pravi, in limfna drenaža, in kaj se na mentalni ravni dogaja. Se pravi, čist holistično pogledate, kako bo telo to sprocesiralo. Apsolutno ste u pravu. Međutim, kroz intravenske suplementacije mi dodamo pacijentima još ogromno količine C vitamina, cink, selen, znači sve ono što je potrebno u smislu podupiranja vašeg imunog sistema da rana što brže i što bolje i ljepše zacijeli. Ker pravzaprav sedacije tudi ne ti pokurijo in ko si v stresu pokuriš več vseh teh hranil in zato jih vi dodate zraven. Pa i kroz život čovjek se potroši. To nije samo dobro za prve dane oporavka postoperativno. Ja konkretno sebe suplementiram svaka 3 tjedna.
In danes je mikrobiom tako zelo slab, da je včasih. Apsolutno, i prehrana je, prerađevine su tako loše, svi stremimo ka nekakvim ugljikohidratima, manje se zdravo hranimo nego što smo nekada, naši preci i tako dalje. Tako da mislim da bi trebalo upotrebiti više suplemenata, više dobrih, zdravih elemenata kako bi si produžili život i kvalitetu života. Hvala lepa. Danes v naši družbi iz Orthodental Implant Spa dr. Zdenko Trampuš.